The Joint Action Committee of Border of Meghalaya, Jacbom, ryngkat ki khlieh nongsynshar shnong ki badon hapoh ke Federation of Khasi States ki iakynduh lang mynne ke sngi palei jong taiew ban iakren halor ke Memorandum of Understanding ke balasoi hapdeng shen hapdeng ke jylla Meghalaya bat Assam hakabaya bat ke jingiapynbeit put hapdeng kitei ke jylla. Haba kren hadien kitei ke iakynduh lang chairman ke JAC on Border of Meghalaya Bah Erwin K Sutnga ulayathu baka kunhun hi barok away ke dawai ke jingiar syuki ke bamardor ke jong Myntri Rangbah ke jylla Conrad Sangma namar ke Jacbom la jong ban nongsynshar utau nongyalam ke jylla. Hakajuk kepor Bah Erwin Sutnga ulayathu ru baka JAC kan saya kenduk bagi start ke North Eastern Hill University ban kerpat iki ban penlong ke jingwat jingtip ke babnia halor ke kamput kamsam hapdeng ki jylla. Hakabaya day bat ke jing hadien no ke jong ki khatwe ngut ki MDC jong ke NPP ha ke Khasi Hills Autonomous District Council na ke balit ujor sya ke yeng syari ke jylla halor ki kam ki baya day bat uput usam chairman jong ke Jacbom ulaong bakani ke jingle ke jong ki ke penpau shena bakim don jing perkhat syapang ke baha kamiat upat ba patlang nrei tang yala ki jing mentoy shimet. Layu aru ya ke kren na General Secretary ke Federation of Khasi States Myntri Rangbah ubalaya ru katu ni syapang ke instrument of accession ya ke baka sorkar pedeng hadu gini kisngi kampat shemla khen nepen benayap ya ka. Kapoi hakta third reading of parliament. Tekindala ya third reading temut minister report kren balabai patel uamba ya kene ka iakynduh kren hagawai ke next government report se hadu mata kene ksa pending hadu mata ngim palali te kumbalong mata ngipet ha constitution ke India ka pau ya ka Federation of Khasi States te ka Federation of Khasi States ka celebrate ya ke jingdap sispa senam setengah nyus senam bidang duna te ni kentu ya kini kira orang ba bedon ot ni indang khamya kena ke jing ya bat kam dari ni te ladangi khai ladangi ong ba ya ban bat ya kenda siap kadai stang kane nomor kane kalong kapen kalong try halor kendong nomang yes no bat ke India hakapor Dominion of join ber India, Dominion of India, hakapor Governor of Assam, Government of Assam, ngatarai, ya kene kikot kisla ke udam don ka India ke Government of India kan don lada kam don halkai kan don hadak rumah podeli. Te ngatarai ladangi ya sutu ba kene ke dokumen ke ba wanra ya ke jing tim ban penimbiang, ban penek besar ya kenda siap, ban penek besar ya ka diti dustur penek besar ya kirit pat bat penek besar bat ban buram ru ya kini kinong ya san ki arpusan hima menchua ki bala wala dak sya penbor ndai kule kumno ki habi man le tendai kumbolong menta mnek chip minister ban buram jengi ni menchua kini ki arpusan hima ki sya penbor ndai ne kita berkejok tere tengis ngau ba ke kelong ba ya ki kendau ya kendau ke siap ya kelau kok tapi kawa kidon kinong pet ki hapala ka jong ki ilaka ka jong ya hapala jong shnong ki thau ki hapala jong kidon ki jakakur kidon jakasimen kidon ki rat dan what la yasanya MOU claim da kenjok tin ya kita student bapet ya kendau ke siap bapet hilum giwa bapet ya kani ka penpau syai ba
haga sarkar MDA kila pengkelai ke dis council kum ke tangkum ke department jab ke sarkar haji sha la dipipai iki edi rules haji sha ka discount bak dia ka sexual ka dis council ka de bandon hakata ka portion banyada iki traditional rights banyada ka tribal land but haji sha ka de ka council ka basim in session ya kanu resolution dan ne kanu motion kabakiwan kamtam berbor kiwan hika unanimous decision hangne kini kidei khatwai ngot kini kiba pli kenderaan kidei kiba kita khot juga MPP haji sa kapawit bahaba kinya sign kum ketua resolution nomor ki MDCs are expected to protect our rights. They are not expected to represent any party interests. Hangne PE pausai kedarba, the party interest becomes more important than the interest of the people. Very simple. Karwa ingot dan hangto kibalam su join ke kongres dan su kenti bawa nang imat kimpak suatu bahiro nomor balai ke ideologi ro kamsai su simbe garai nomor balai la ong si minister pidai ben la kumto la su direct ki kum ke department la su long bai tangkum ki nong trek kam sarkar klem exercise ke main klem pai sexual klem pai ke id rules klem suatu ke bor ke ki kum MDC su ya sign bai resolution ngem trail chukut hey nomor balai ultimately let Jakut come out against the government of Meghalaya. Let Jakut not the government of India and the state government, they have to decide. They have to decide. Maki de maki ki authority to decide the boundaries. To decide the boundaries. Okay. And like a point also arises that Kitu ki MDC, kita kan suatu bahawa kita ki custodian of the land, the custodian of the rights of the people. Tang ni kadang ke conflict. Once you say I'm not ready to go to court because nomor beli ke KHDC kenal, kamera masno ngilal cekut, kikam kibabun kiba ngilal cekut. Ngiyo iki orders kibalong favorable ke KHDC. It doesn't mean that we are against the government. It means that we are just enforcing what the Constitution has given us. The rights and the provisions of the Constitution, which are very clear, have to be enforced. So, hangni kajing kalongba under Article 131, the primary jurisdiction lies with the Supreme Court.